Pak, kembali menuju ke sektor sebelah barat. Excellent Pak, Toreng. Ngereng. Putih, hitam, merah saudara, yang menang putih juara 1, juara 2, hitam nomor 34, juara 3, nomor 6, kancil balap. Motor selangkong, tarik sekali lagi, golongan menang. Ereng. Golongan menang nomor 2 Kobe balap Saki Putra Kades Bende Soleh. Apa nih masnya, mana mas? Rawarontek. Oh, jadi. Mana kak? Ayo.